Tekma v Kopru je bila tekma v težkih razmerah, v kateri je vsaj za nogometaše Maribora šlo vse narobe. Na koncu so se veselili visoke zmage domači nogometaši, bilo je 3-1. Tu so najzanimivejši trenutki tega obračuna. Da smo nešto Bogu zgriješili, pa se sve što treba da se loše desi, desi se protiv nas. Mislim da smo odigrali jako dobru utakmicu. Žao mi je momaka, kod 0-0 imamo stativu, neće da uđe, nego se ona odbije se njihovom igraču. Moram reći dvije situacije koje su definitivno odlučile utakmicu, to jest faul. Kod poništenog gola gdje ja stvarno, ako je ono faul, ako se zove izvara za onaj faul i poništava onaj gol, gdje naravno utakmica ide skroz u drugom smjeru, 1-1, gdje smo mi onda u psihološkoj prednosti, naravno da nas vraća tu i drugi detalj, naravno crveni karton gdje okreći, jer smo mi ušli jako dobro i drugo poluvrijeme koji je bio, moram reći, naravno bio neopreznost našeg igrača koji zna da ima žuti karton, koji mora biti oprezan, ne smije ići tom silinom na tu loptu. I to je to. Žao mi je igre 11-10. Vidjeli smo kaj nas čaka, teška tekma, dobar nasprotnik, ampak mislim da smo danes odigrali eno zelo dobro tekmo. Žal se ni končalo v našo smer. Mislim, da smo malo nekako preenostavno dobili te zadetke. Zgoraj tudi nismo zabili, kaj smo imeli. In ja, nič, treba se čim prej oporaviti od te tekme in gledati že naslednjo tekmo.